Mano bam ju ye Kynduh Jingeh aga jingem. Mdan gibriu gi bayat bet na besuk. Bipeja ke Bible mano bam ye Kynduh Jingeh. U Jesus Christ. Try janga ba jangfi. U ye Kynduh Jingeh na do budangka. Hadu bunda yap senana na ge dingfna. Balada pi ye Kynduh Jingeh aga jingem. Kwa ba pinyo ibe gibriu jong play barok ye Kynduh Jingeh. Pinyo i barok ibe shakri yo play ye Kynduh lalagi jang ge Jingeh. Kidan ge Jingeh gi bawanya le. Nagi bol jang ge Jingdoh magani ge pertai. Ibele ge jingem jangfi ibele ge yeng sam ge jangfi. Namadan gibriu gi bangayo ibe ge yo Jingeh gi shuang bet de play ba ai. Katakalaban penpai fi penban shega jaka ka bama. Balada pimdan yo try ge dono jangfi. Finum laban ye le persha ge Jingeh gi bawan na ge Jingdum. Pidan kamban pai show Jesus Christ. Jingeh tiga wan. Kan wan bet nang nono kaliang kan wan. Ada ke Jingeh ke bang keren ke day. Pidan ne eme ke bar pa jangfi pilaban job ini ke Jingeh. But u Jesus Christ ulang mau ke jubab. Ya ke Jingeh jang apa jangfi.